Madamu Jeannette Kagame yashimiye impuzamiryango Profame Twese Hamwe ku ruhare yagize mu kongera ubushobozi abagore no kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina mu gihe abagenerwa bikorwa b'uyu muryango bashimangira ko wababereye umusemburo w'impinduka nziza. Ubwo hizizwaga isabukuru y'imyaka 25 impuzamiryango Profame Twese Hamwe imaze ikorera mu Rwanda ndetse hanishimirwa ibyiza wagezeho, Madamu Jeannette Kagame yavuze ko Profame Twese Hamwe yagabanyije igipimo cy'ubukene mu bagore, kugabanya impfu z'ababyeyi, kubakangurira kugana ibigo by'imari ndetse no kurwanya ihohoterwa rikorerwa abagore. Madamu Jeannette Kagame akomeza ashishikariza abanyamuryango wa Profame Twese Hamwe gukomeza ubudasa bwabo ndetse no gufashanya n'abayobozi mu kubaka umuryango nyarwanda. Kugira ngo mbasabe dukomeze gufatanya twese na Profame mu gukemura ibibazo bicyugarije umuryango nyarwanda, birimo muri byo amakimbirane akigaragara mu miryango ashobora gukemurwa binyuze mu kurushaho guha imbaraga umugoroba w'ababyeyi. Gusa Nyirasafari Esperance, Minisitiri w'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango, avuga ko umugore ahagaze neza hirya no hino mu Rwanda ku bufatanye na Profame Twese Hamwe, nyamara yibutsa imiryango igize Profame Twese Hamwe gusigasira ibyo yagezeho ndetse no gufashanya. Nkaba nasaba imiryango igize Profame Twese Hamwe gukomeza guharanira gutera intambwe bajya imbere kugira ngo ibyo bamaze kugeraho bitazasubira inyuma. Mu bikorwa bifatika Profame Twese Hamwe yagezeho mu myaka 25 ishize, birimo ikigo cy'ikitegerezo kigamije iterambere ry'umugore kimaze gutwara akayabo k'amafaranga y'u Rwanda agera kuri $530,000. Bikaba biteganyijwe ko iyi nyubako izuzura itwaye andi mafaranga y'u Rwanda agera kuri miliyari 2. Kanakuze Jean d'Arc, umuyobozi wa Profame Twese Hamwe, ashimangira ko abanyamuryango ba Profame Twese Hamwe ari bo bagize uruhare mu kumvisha leta y'u Rwanda ko abagore nabo bakwiriye gushyirwa mu nzego zifata ibyemezo. Ashima cyane ko ibyo twagezeho harimo no kongera abagore ubushobozi. Ntabwo byari byoroshye kuvuga ngo umugore nawe najye mu buyobozi nyakwa First Lady. Impuzamuryango Profame Twese Hamwe igizwe n'imiryango yafashe iya mbere kugaragaza yuko umugore nawe ajya mu buyobozi agatanga ibitekerezo akazamura urugo rwe. Iki tugifata nk'ikintu cyagezweho gikomeye cyane. Kuri ubu impuzamiryango Profame Twese Hamwe igizwe n'imiryango 57 mu gihe abanyamuryango bayo barenga 58,000 naho abagenerwa ikorwa bayo bakaba basaga 600,000. Gusa leta y'u Rwanda ntihwema kugaragaza uruhare rwayo mu kurwanya ubukene mu bagore, aho ikigero cyabo cyavuye kuri 58% kikagera kuri 39% mu mwaka wa 2014, ndetse abagore bagana ibigo by'imari bakaba bageze kuri 44%. Imibare ikaba ikwiriye kwiyongera nk'uko Madamu Jeannette Kagame akunda kubigarukaho mu bukangurambaga hakorera hirya no hino mu Rwanda. Viziane Mitasiye, Close TV.